Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung aming papagayam. Intay iba sa ti Salmo Kapitulo 5, versikulo 12. Bendisyonam o Apo, dagiti agtulnukan ka, kasla kalasag ti ayat mo, amang salaknib kadakwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. O anya, Jason? Agawid ka pa lang ije balay yung nga ag-lunch? Juan Rowena, naimbag ije balay, taoraan niya di si Dag, okay lata. Ngam dito iskwilahan, o yawan da ka dagiti classmate tayo, na makita dati order mo kat natin. Sa bagay, makamenos ka iti gastos no agawid ka iti aldaw. Tamanula ang matipletem. Back and forth mo kat 28 pesos. Idinto tano ag budget meal ka kat 50 pesos. Juan nga rod. Mala, agawid ak pero Rowena, tapno sana ka maladaw yung madamdama. Hoy! Jason! Ha? Awan ti karba nga mamakisarita iti napintas. Nagaputasan ka may kari. Kita aman day talangam. Oy, Andrew! Di ka kumamat agsaw iti kastakan ni Jason. Awan ti madi nga inaramid na kan ka. Iso adi mo kumamat saktan tirik nana. Ha? Ay, sorry sige, ina ko nag-lunch. Tadyak maanusan ti makisarita iti kasken kwa na. Pasensyaan mo ni Andrew, Jason. Juan Rowena, awan na nyaman na kanya. Tamok met. Saan analintag di panagnak? Anya nga rod. No kastoy mo tan tinagbanagak. Jason? Ala, inakon. Tapno makasubliak adagos inton madamdama. Ala, bay amon dagiti manguy-uyaw ken ka. Gapo iti kasta langam, apo. Diyak ipadpadlaw kadakwada masairak lola. Ngam ti kinapudno na. Masaksakitanak. Apo, Agtong pala kiti ka na yung ibaga ni nanang. Agadala ka na imbag. Taday tatirasun no apay ang nag-abroad. wen apo. Saya atem ti agadal. Nang runa pa'y taawan ti katulungan ti inam amang papaadal ken ka. Tanasapalakat nga rod apim usay ti amam. Un lola. Ala, apo. Umunagtan, taing ka maturugan. Nang runa kat nalami isen dito'y paraangan. Sige lola. Kat saan mo lata aliplipatan ti kumararag iti Diyos, apo. No anyaman dagita amarikrik nam ita, ikamang mo iti Diyos. Un lola. Kakadwa, makita yung kadida ta sumungan, dayta up and down amag na. Apay aya, Andrew. Naglastog dayta. Idinto takas talang aruden tilangana. Ay kat ikan tayo iti pagnakman na. Wan man. Sige, ikan tayo ti pagnakman na. No, maiturad yo. Daytan. Hoy! Siga, bala! Saan na ka bala? Umasidag ka man dito'y ayan mi. Agawid akon. Agurayak itilugan ko dita waiting shed. Umasidag ka kunakman eh. Anya ka diti ibagayo kanya. Eh! Anay ko. Apay ngagtapis ka ngay. Awan mo ti madingar aramidag kan ka. Dayta ti maganab ti lastog akaskan ka. Sige, kakadwa. Ha? Ikan nyo iti pagnakman na. Pangasiyo, sandak kumadangran. Awan mo ti basol ko kada kayo. Iso sandak kumadangran. Apay akasta ti langam. Agsangsangit ka kadi, apo. Kwa, lola. Anya tinapasamak, apo. Ibagam kumakanyak. Adda ka di manen ka adalam anang dangran kan ka. Lola. Aglablabosan ti kastangar aramiden daken ka Paiman tamapanak ija iskwilaan yaw. Taipulong ko day tangar aramiden daken ka. Saan lola? At dadagas ti aramiden da kanyak.
Nukas tataramidan nyo. Baybayan nyo latan. Una nga madimot ano kasta ter aramiden dakan ka. Ika gumaklatay da naliklikan, Lola. Apo, Sige, Lola. Mga anak kon, tagsupli akit di pagadalan. ala apo, mangan ka. Ay, pangaasim apo. Taipulong mo ije pagadalan nyo ti kastangar aramidan nagiti estudyante amang paspasakit ken ka. Sige anak ko, di kagdanag, taagawidak. Kat saan ako nagsublipay. Adamot tan urnong ko amabalin a pagpuunak iti negosyo. Agyaman na punay, nanang. Kat kumusta kan ngay anak ko? Say-saya atam kadimot laang ti panagadal mo. Wan, nanang. Ala, namnamaam nga daak to inton graduation mo, anak ko. Agyaman ak, nanang. Agpaw itak iti kwartayo ka ni Lolam. Kat gumatang ka iti kayat mo agatangan akawas mo, wenno sapatos mo. Urayam ti ipawit ko, anak. Wan, nanang. Agyaman ak, unay. Ala nga rod, kastapay, anak ko. Baliwak tumanan ti umawag. I love you, anak. I love you too, nanang. O, sige, bye. Ay, agyaman nak, Diyos ko. Tama kaawid akmat laangan. Manumot ton atawan ko diti Hong Kong. Umdason tinaurnong ko apagpuunak iti negosyo. Kabarbaro ka no ti sapatos na. Ngam di namot bagay. Andrew, apay ka di akastaka. Anya ka dila una yung tibasol kan ka ni Jason. Takastaka kan kwa na. Awan mo tidakas ngar aramidan na kan ka. Wen, amok nga isakit mo launay day tatao, Rowena. Ngamin, agayat ka launay kan kwa na. Anya? Intan Jason, pumanaw tan ditoy. Tanagpigsa ti angin. Amangan no maitayab ta. Ala, ingkayon. Tama nga no maitayab ni Jason. Nang runa pa'y, tasaan analintag ti pannagnana. Nalabas kan, Andrew. Asino ka iti panagkunam? Ha? Kasta ka di ti pakaragsakam? Timang pasakit ka ni Jason? Iti anya agapo akasta ti aramidam kan kwa na? Gapo ka di tanalaing? Kan naragsak iti biyag na? Idin tutasi ka. Di mo pa'y marik na ti pamatagdag iti parents mo kan ka. Andrew, amok matgat. Saan alimod kanyak ti biyag mo? Adag iti parents mo, kat kanayon da nga agapa. Gapo ta adda babae ni tatang mo. Kat adamot lalaki ni nanang mo. Kat makumikom da iti kamalalada. Iso nga ita, mabaybay anda ka nga anak da. Idinto ta ni Jason, uray kastoy lang ti biyag na. Tanaragsak ti puso na. Nga uray pa'y adda iti abroad ti inana. Idinto ta si ka, kwarta lang ti mangparparagsakan ka. Taumdas ka dagiti naganak mo, nga ikanda ka iti inaldaw agastuam. Kat awanan ti bibiyang dakan ka. Sumardeng kan? Sige! Sumardeng akon, Andrew. Tanarigat mat, no iparupak amin kan ka anaamwak, maipapan itibiyag mo. Jack ni namnama daga dyan yung imbagam ko ni Andrew, Rowena. Kunanan sa ajak amo ti maipapan itibiyag na. Impakaam mo amin kanyak ni Elsa, agayam ko akaruba da. Kasimot nga rod ni Andrew. Anya? Maasyan ka kan kwa na? Idinto ta nagalas ti ugali na? Naglastog pa'y. Masyanak ka ni Andrew, Rowena. Kat itikas dyan amuak. Kasla kayat ko pa'y kitda kasarita. Anya? Ay, di ka man agbalin amaag, Jason. Ilupit-lupit na kalangarudan. Maasyan ka pa'y laang kan kwa na? Ay, alakit din. Intan ijay kantin, tag meriendata. Itay pa'y laang ang mabisina. O sige, mapantangarudan. Wen, apo. Ti Diyos ti mangbimbindisyon kan ka. Kasla kalasag ti ayat na.
amang salaknib ken ka. Un lola, mariknak mo ti panagayat kanyak ti Diyos. Kaputa oray kasto ti kasasahad ko. Asaan analintag ti panagnak. Naragragsakak nga dayo, ngam ni Andrew aka adalak. Ha? Diyan ka na namang pasakit kanyak, lola. Gaputawan ti mangipatpatag kan kuana. Umdasan nga ikan dagiti parents na iti kwarta. Ket agpatinggalangan iti kasjay. Tagpada dagiti parents na nga addaanan iti sabali a karelasyon. Anya? Ket siyak, naragsakak lola. Gaputa oray no adayon ni nanang. Kanayon namot abaliksen. Ken i-text nga ipatpatag nak unay. Uray siyak, apo. Ipatpatag kamot unay. Kabayatan as ibibiyagak. Agserbi aken ka, apo. Ni lola mat. Kasla ubingak abasit itikas ng ibagbagam. Wen, apo. Ngamin, ipatpatag ka unay. Ipatpatag ka mat lola. Ala, apo. Umay kan iji kusina. Tanakaluto akaw. Nagluto ak itinateng a paborito. Agyaman ak lola. Bilibak matkan ka, Jason. Tauray adan ni nanang mo ija abroad, kat nakain, inot kalata. Akasla di mo kaya ti aggastos. Aggastosak mo Rowena. No laki dito importante. Ngam no. Saan mo tamay parbang agatangan? Jak gatangan. Ngamin. Kasi ni nanang ko ija abroad. Kanayon na mabambanog iti trabaho. Tapno dalayang maipawit na kanya. Nanakam ka talaga, Jason. Saan mo't? Masyanak lang ka ni nanang kong agtrab-trabaho ija abroad. Ayun, gayam. Umay ka din ni nanang mo no graduation tayo? Kasta timbaga na. Isong ay daw dawat ko. Tasapay la ko ma. Tamakaawid nga agpaiso. Papa, nadano ng ti graduation mi. Inton ka ni katuan ngal daw. Sana ka maka-attendar. Tada tinas ka na pagnak. Ti inam ti pangibagamit ti dayta. Naibagakon kan kuana, papa. Kat saan ka numat lang nga maka-attendar? No kasta, ni Nana Miling ti pangibagam, ta iso ti katuam. Papa, Awan ti oras ko nga matindar ti graduation mo. Mangrugin ti panagmartsayo, Jason, anak. Nanang. Ni Andrew. Awan ti mga escort kan kuana. Kasimat. Ha? Dahil ni Andrew. Isulat awan parents na mga escort kan kuana. Ay, kaasimat. Nanang. Asit gam. Tasiga ti mga escort kan kuana. Nilaangan lola ti mga escort kanya. Siyak ti ina ni Jason, Andrew. Imbaon nak amang escort kan ka. Tani lola nalatan ti mga escort kan kwa na. ko? Pudno ka di nga awan mga escort kan ka, Barok? Awan, nana. Gapot agtrangkaso ni Nana Miling nga babaonin mi. No kasta, kayat mo asyak ti mga escort kan ka? Oo, nana. Kat agyaman ak munay. Oh, aday ta. Manghugi tayo kagmarcha. Di kan aglo akas taba ro. Gaputa addaak amang escort kan ka. Agyaman ak, nana. Mabalin ka dito, sumurot ka na kayo, Jason. Ngamin, diyak kaya ti agawid di balay. Ngamin, awan mo't lang dagiti naganak ko amang kablahaw kanyak. Agsakit la tinakam ko. Una, Andrew. Sumurot ka kada kami. Ala nga Rodan, intayon. Agawid tayo balay, Andrew. Tadabasit sa gana mi. Intayo nga rudan. Jason! Agkita tantubay ha. Aggidan ta nga agenrol para iti college. Text to langan ha. Sige, Rowena. Naragsak ka pa naggraduar mo, ah. Kastamot kan ka. Kastamot kan ka, Andrew. O sige, inakon. Agyaman nak, Rowena. Pakawanan nak, Jason. Sorry, ti kalabas. Andrew? Ngam ikarik. Agbalbaliw akon. Saan ko nasublihan ti madinga ugalik?
Andrew, Apalan ka talaga, Jason? Gaputa dayo ang naragragsak ka nga mitisak. Kaya't ko kumamad ang mapadas day ta. awan ti sabali nga ramidem, no dito umasidag iti Diyos, Andrew. Agsingsingpot ka. Tapno dagiti dadakkel mo, makaamiris da. Arumbang nga ipaidakin ka ti pamatagda. Tadagiti agtulnog iti Diyos, ket bendisyonan na. Kenti ayat na, agpaya kalasag dagiti agtulnog kenkwana. Jason, Ket ti importante a bendisyon ti Diyos ken ka. Ket agbalin ko maanaragsak ti pamilyayo. Ket amom, mamati aklaw na mapasamak day ta, Andrew. agyaman na ka, Jason. Kaslad da siit ang nabagot iti barokong ko. Gapo ka dagiti balakad mo kanyak. Naimbag ka agayam. Ket manipod ita. Sikan ti agbalin a best friend ko. Paidalan tayo iti pagayatan ti Apo. Paiturong tayo kumaamag na iti dalan na. Tano kastoy ti aramiden tayo, ti Diyos Apo, ipaay namat ti bendisyon kada tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Virgil Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo ang